Bugün bizden alda etkençe oğaz, oile turunda. Bu Allah'tanın hikmeti, Allah'ta bizi yaratkan, birbirimizden ayrılan zat edin. Yerlerine çampatın kızlardır. Hem bu ayırma büyük zor, hem bu ayırma zorunlu, prinsipal ayırma, zorla peşteki kraliyle ondur. Mesela bundan Sultan'ın, mallarda, krallara ayırmasınca mallarlar. Hem bu Allah'tan hikmeti, bizni türlü yaratkan, türlü sebepler, türlü sıfatlar birge, hem patımızga, hem bizni şunu yaratkan, biz birbirimizden başka yaşayamıyoruz. Elbette yaşarga bula bir buğun. Yeyse bir ayrım kişi yaşarga mümkün. Lakin buğunman, kişilik dünyası, eğer de yıllar ayrım patımızga verirse, o bir buğundan artık yaşayamıyor. İki yarat kupmurina tırışsa da, onlar bala tutur almıyorlar. İki patımız kupmurina tırışsa da, onlar bala tutur almıyorlar. Bu dünyada kişilik dünyasının ömrü bitmesi için bizge bir geçirek gerek. Hem bu Allah'tanın bir özünün ayrılık hikmeti, hem bu bizim için zor sınav. Sınav olup durar. Biz ayrılarımız birbirimizden. İkinci yaktan bizge birge geçirek gerek. Cöyler. Uluyulların Allah'ta bize kısırken. Yusuf 8. Bakara Suresi'nde ayeti Allah Teala'da sizni birbiringizga uylarına, hatunlarına kiyim etip yasadık diyor. Bu yakınlık turunda siz var yakın, ne kadar biz yakın birbirimizge bulurlar diyor. Kiyim giygen gibi yakın. Ama ikinci yaktan Rum Suresi'nde 21. ayette Allah Teala getirer. Sizni değil birbirinizden ikincinizden birbirinizden yarattık diyor. Var yarattık. Birge duruşun. Hem sizin aranızda uğraştırdık mehabbet hem merhametlilikni. Hem bu Allah'tan zor sınavı. Onda da sizler hem bu dünyada keng taralgan sizlerden Resul mehabbet hem bu vakitte biz onu biliyoruz. Onu ikinci kişiden koyadır, ikinci gündür biz tırşı sebebi varlıkta geledir diyor. Lakin bu ayetten biz biliriz. Birbirine kadınlara aslında mehabbetini uğraştıra fakatdır Allah'larına. Mehabbetli kişi zavayıvat üretirken yolda bala almıyor. Kutmugina şeker karşısında, kutmugina lider şersizde. Allah Teala mehabbetli ya varlık eder, ya varlık edilmesi de mümkün. Hem birge turu jingil tugul, çünkü biz ayırlarız. Yaratlarga bir sıfatlarını hayatlar kuvvetli, lakin psikoloji yani can konularındaki türlü mekanizmalar olarak fark. O direkt fikir yürütüyor. Kadın kızlar kesinlikle zayıf, bir yandan kararında, lakin onların içki turmuşu, içki dünyası ikinci türlü. Onların içki yumuşarak, hem jingelerek kişilerge mümkünler türlü situasyonlarda. Hem Allah'la emirlerine doğru getirmişse, hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterken misallara yaşarga bular belki nikah kılıp kına. Nikah ol, yer bilen hatun kızının Allah Teala razı bırakkan röşte yaşağı. Allah Teala razı bırakmaşan, eğer de bu iki kişi için en kilişe durgan röşte yaşağı. Kamalar bütün Kur'an'da hem hadislarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misallarında getirilir. Bütünce yaşasa Allah'tan rıza bulmuyor, hem bu dünyada kişinin turmuşta rızalanıp gide almıyor. Nikah ol, kilişu, hem bu kilişu negizine adillikte. Hem biz Allah'a para bitiririz, İslam gaylası turunda kişilerin fikri hem asıldan çıkılırga değil. Eğer de biz Allah'ın kuşkanlarını ötep yaşasak, nikah kılıversek, biz bu dünyada da bəxtli turmuşunu yaşayacağız. Bağlarımızda da bəxtli turmuş vereceğiz. Hem de en mühimi Allah'ta karşı basmanda da Allah'ta bizimden razı olur demiş. Biz şimdi basarlar bizim negizlerine mümkünlükler bulaşar, şanlış bulaşar. Hem Allah etkençe mehabbetini Allah'ta da uğraştırar. Kişi sabır kılırga tiyiş, eğer de kuşamasa, çünkü yol bir mezillerine bulması mümkün, Allah'tan etkeni sözü onun için kişi sabır kılırga tiyiş.
Ул турыда Ниса сурасында 19 аятта алышмасам, сезгә ошамаска мөмкин, хатыныгыз, кем белән сез яшисез. Ләкин сезгә ошамаган әйбердә Аллаһтан инде хәйрәсен яшәгән булырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә билүче, нинди хатын безнең өчен хәерле. Әгәр дә без бу хатын белән торабыз икән, монда нинди хикмәт бар. Сабыр кылабыз икән, мәхәббәт торабара барып килергә мөмкин һәм ул шәбәт яисә бүтән сабыр кылган өчен кыямәт көнендә безгә җиңеллек киләчәк. Һәм нәрсә ул никах? Никах ул ир белән хатын Аллаһ алдында алалар үзләренә вазифалар. Иң мөһиме Аллаһ каршысында алу вазифаларны. Һәм вазифаларны алар үзләренең үзенчәлекләренә туры килә. Иратка биргән икән, көч-куәт ул инде хатынын кыйнар өчен түгел, ул җиңел юл һәм ул инде гөнаһларына кирип китәргә була. Көч-куәт бирә, аның вазифасы гаиләне тәэмин итү, гаилә учагын саклау, гаиләне тәэмин итү, балаларын кайгырту. Уман ислам динендә әти баланы кайгырта. Ул уман тәэмин итүче һәм үз көтүенә җавап бирүче көтүче. Инде хатыны бу тәэмин итүченең күңелен күрергә тиеш, булдырылган хат белән. Һәм инде балалар тәрбияләргә тиеш. Аның өчен хатын-кызга бирелгән күп кенә сәләтләр. Алар сизгеррәк, алар безгә караганда күбрәк аңлыйлар, алар күбрәк динирәк тәрбияләргә кирәк. Иманлы хатын иренең иманының яртысын саклап калырга бурычы. Алганның ишарәтен сакларга тиеш. Һәм иң нигезе булып тора безнең динебездә никах ул гаделлек һәм тигезлек. Никахның асылы Аллаһ каршысында шаһидләр катнашында ир белән хатын-кыз риза булып чыга һәм ират риза булып ала. Шуңа күрә риза булып ала икән, һәм риза булып чыга икән, Аллаһ каршысында алга таба яшәгәндә бу үзенең әйткән сүзләрен унытмаска тиешләр ир белән хатыннар. Чөнки ул алалар икесе алар зур вазифа. Бер-берсенә ир белән хатын булу вазифасын алалар. Һәм аларда карап китәбез. Нәрсә ул исламда гаилә? Бер яктан карыйбыз, ислам турында гаиләсендә нинди фикерләр бар, һәм алар туры киләме, юкмы? Чынлыкка. Ислам гаиләсе дигәндә вакытта безгә нәрсә эшләргә туры килә? Ул иң беренче килеп чыга инде күп хатынлык. Анда мөселманнар да хыяллана башлый, инде бүтән диннәрдә иратлары хуплый, хатын-кызлар инде аның бик читтән карый башлыйлар мөселманнарга күп хатынлык. Һәм шундый күз алдына китерәләр кешеләр. Элекке ислам барлыкка килгәндә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аркылы безгә иңдергәндә, бүтән кешеләр яшәгән бер хатын белән генә. Алар хатыннарны кыйнамаганнар. Хатыннарның хукуклары күп булган. Алар сайлауларга йөргәннәр, шундый күп хукуклары булган. Һәм ислам дине кешелек дөньясына җиткерелгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер хатын белән яшәп торган кешеләр аларга әйтелгән күп хатын белән тора башлагыз. Хатыннарыгызны кыйный башлагыз. Хукукларын бетерергә кирәк, хатыннарны тиргә кирәк, идея куярга кирәк. Шулай булганмы? Дөрестә без карасак, ул вакытта күп хатынны киң таралган булган, һәм чигендә булмаган. Күпме булдырылган, шунда хатын ташыган өйне алып кайткан, күргән бер очраган матур хатынны кысып алып кайтып китү, ул үзенә газап булган. Ислам дине киресенчә арттыру ягына түгел, киметү ягына һәм шартлар белән куйган күп хатынлыкны. Ниса сурасында ул лехәр аны иң яраткан аят хәрәкәтнең анда Аллаһ әйтә, иратларга мөрәҗәгать итеп, иләнегез 2, 3 я 4 хатынга, бердән башлаган 2, 3 һәм 4 хатынга. Ләкин бу аятның бик каты дәвамы бар. Әгәр дә сез куркасыз икән, гадел булмаска, гаделсезлектән куркасыз икән, хатыннарыгызны карата бер хатын белән генә торыгыз. Biz indi əgər də kişi xiyallanıb bitəyəkən iki hatan turunda onun min qadir. Nechəgən min qadir bu? Əlbəttə qadir. İlənəsi bilə onun da kerigeş bütün nərsəni. Onda indi maqsad var, bütün nərsəgə riza kişi.
Lakin bu ayatına beni 129. ayetinde Allah Teala devam eder. Fatın kızlara karata adilikti. Elbette siz adil bula olmazsınız fatın kızlarınıza karata adilik. Şuna göre tağın bir takı kisede bir cevabın olsa bir fatın kız yarına oğuşmağız çünkü ikinci fatın kız o vakitte elinip falan bir kalette kalır. Bu nasıl degen söyledi? O vakitte o bulur. Yevdeki kibikte bir yaktan. Çünkü onun ikinci kişiye kövbeşe almayı nikahta bulgan. Ama o fatın da tuğul. Üzgün fatın da bulup isitmeyi. Çünkü yanın yedi ikinci fatın yakına hoşkan. Ama Allah Teala bu şirapta ayetler düzeltiriz. Eğer de bu kanunu düzeltseniz Allah Teala kişirmişi. Rahimdir. Size kişirge mümkün. Tağın bir dakika vakit istere adilik turunda. Hem adilik ol bizim dinimizin negizi. Adilik olmasa kıymetlerinde ciddiğin bulacak cevap verirse. Hem şu burada fatı yer ortaya getiren hadis var. Eğer de kişinin bir cevaplı olsa hem ol. Fatınlarına ortak adilik olmasa nirvatına sünüp birse kıyamet gününde ul yarıda hodası işlemi durgan rezonunu kıyafette ko'tariladi. Rasulun difatıyla rüşte kisetu tağın bir tapar. Elbette İslam dininde birinci fatın olarak ruhsat etilgan. Lakin o şunday farklı şartlar bilen şartlar koyulgan. İkinci şarttan karasak fatınlarını kıynağı turunda. O zamanda kadınlarını şekilde sınırmaganlar. İslam dini zulümet eylen nur. Ulunda kişilik dünyası için nur bulgan. Çıkmazlık karanlık kişilik ümitler üzgen vakitte gatisizlik. Bütün kadın kızını şekilde sınırmaganlar anda yine kıynama oturunda söz değil. Şimdi bu günde alanda da Allah'lar çağrıştırı için birer imnaşar İslam gaylesin imanlı kişiler olan Fatının dümbesatlardan faydalılar karnı ne ol İslam gaylesi. Hem Allah'ın idealini dünyavi rağışta olan gaylarına ettiler. Buna bininci gaylar hem İslam'da. Bunun statistikini karasak bir kup gaylarında ve maşnesi turunda zakonlarda Allah'ın dirga her vakit umutlular. Çünkü bu kimse olan problemi. Umman iratka kuat bilgen kınar düşündüğüm, lakin kınar yoluna bassa tutuyalmıyor. Onun da psikolojik yapılanı kişinin. Şuna göre karasak Nisa surasında o turda gelen Koşan kınarga bir ciddiğine gelen kam kınar zıkkılı bu eğer de kadın tınlama yoluna bassa yerinin tınlama yollarına bassa imanına çekilere yakınlarsa o vakitte elbette kadın için cevaplı. Kıyamet günde cevap verecek. Kamu başta anı bilen söyleyişip var. Vagaz, nasihat, yaxşılap söyleyişip var. Barıp çıktıyken şunu bilen tamam. Barıp çıkmadıyken ulanın üzünden yere kayta. Anı bilen bir oturmaya gidip çıkartmıyor. Yakınlık kılmıyor. Şu ayet üzünden göre bir taraftan sanksiya gidip çıkar. İsine düşürü için kadının kiri tuğu yola kaçsın için. Şundan sonra barıp çıkmasa onlarga suğurga mümkün deyilgen hüküm. Lakin onlardan başka deyilgen durur. Bu mümkünçülük, lakin bu hadislerine karasak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in turuşuna karasak, o kıynağa mı takımlar? Onda işraklarına işten yok. Onun faydasına gelip kadınlarına indi şimdi zorların, muzarlarını bilen müterip bilgenler kadınlar, ilgilerimiz kimdi? Tam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açığı çıkıp bu halge dinle dösemanlar söyleyip o etken benim bayrağı bir kültürü başlarlar şunun problemi bilen kimden kim kadının şunday rağıştakini iken onlar sizin arasında en yaklardan tuğuldu. Hemen ikinci hadiste ile eğer de siz şuardan mı degen soru rağışında kim kadının kuluna karaganda katırak beni tam kişilen anı buna yakınlık kılmak kılacağına. Bu kısada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mındığı sen bilen razı olmağına. Çünkü bu dinde dersen olan tuğul, din bizim merhametli dini. Kıynağı dini tuğul. Tam hukularına gelgende ulu vakitini alsak kişilik dünyasında bu garip yolu usturağından tuğul, umumen kişilik dünyasını alsak
Хатын-кыздын бир хукугу болмаган, чөнки аны күчү болмаган. Өзүн сакларга, өзүн хукукларын сакларга мүмкүнчүлүк болмаган. Ислам дининде хукук берген. Хатын-кызга алда айтканча кыйнаудан кирсинче саклаган, 4 катын артык алырга тийиш болмаган ери. Биринчи катын болса, һәр катынына гадилдик белән мөнәсәбәт гарантировал. Аллаһтан курккан кешеләр ире булса, аларның. Әгәр дә Аллаһтан куркмаса, алдырда аларак, ул инде андый никах дөрес түгел. Андый кешегә кирәкчә байрам Аллаһтан куркмаган кеше динсез кешегә мөмин хатын чыгарга тиеш. Әгәр дә инде яшәү дәврендә ул әйләнсә, диннән чыккан кешегә андан торырга тиеш. Күрәсезме, Аллаһның динендә хукуклар арта. Һәм тагын бер зур хукук, ул гомер ул якын тирәдә булмаган. Аннарсында хукук касырлары буена бүтән тагында булмаган. Хукук хатын-кызга бирелә милек, мал. Ул беркайчан да рәхмәтле булмаган һәм якынларда булмыйда, ислам динендә генә була. Хатын-кызның үзенең малы. Һәм ислам динендә монда инде бер вакытта бүтән сөйләп бетереп булмый. Анда бер яктан караганда мирасны бүлгәндә дә элекке ислам диненә кадәр хатын-кыз үзе мирас булып кала торган булган, үзе мал булган, аны бүләк итәргә булганнар. Ислам динендә хатын-кызның гаиләдә яшәгәндә дә үзенең малы аерым була. Һәм ул үзенең малын гаиләгә тотырга тиеш түгел. Тотырга мөмкин, тотмаска да мөмкин. Үзенә тотырга да мөмкин. Аның кая малы килер? Ул эшләргә мөмкин. Бүген көндә күп таралган. Инде элек заманда мирас булып калырга мөмкин. Мирас була, аның малы автомат рәвештә иренең мөлкенә әйләнә. Иргә мираста күбрәк кала, ул куатлырак уйлашырга мөмкин, ләкин гаиләнең тулысынча тәэминләргә ирак үз малыннан тиеш, хатын-кызның малыннан түгел. Шуңа күрә хатын-кызның малы барлыкка килә, һәм ул мал Аллаһ тарафыннан саклана. Һәм күрәбез, бу инде зур хукуклар, зур хөрмәт Аллаһ тарафыннан күрсәтелә хатын-кызларга. Ничек? Чөнки хатын-кыз тәрбияли киләчәк буынны. Әгәр дә хукуксыз кысылып кына дүмбәсләп яшәрләр икән, хатын-кыз ул нинди киләсе буынны тәрбияли. Һәм шуңа күрә без күрәбез, кемнәр алда бирәләр. Аларны сахабалар, улларның балалары, аларны кем тәрбияләгән? Сахабаларның улларның хатыннары, аларның хатыннары, аларның мөселман хатыннары. Аларның шу хукукларны кулланып, үзләр аларның дәрәҗәләре арткач, ислам диненә тартылып, алар чәчкә атканнар һәм шундый күркәм буыннар тәрбияләгәннәр. Шуңа күрә бүндә без тәрбияләргә тырышабыз икән. Күркәм буын безне тырышырга тиеш, Аллаһның кушканнарын үтәргә гаилә тырышында. Һәм инде Аллаһ тәскиләни мөһиме бу бит мәсьәләдә дингә туры китәргә яшәү. Өйләнгән моменттан башлап, бу көндә киң таралган төрле дин тарафтан да булган кешеләргә өйләнергә тырыш. Өйләнергә инде ният кылулар. Аны үзен диндә алдарды. Безнең динебездә тыелган бүтән дин әһелләренә, мөшрикләргә, әһли китапларына безнең сөйләмибез, ул фатва тема. Гомумән Аллаһтан танымаган кешегә иратка өйләнергә ярамый, хатын-кызга Аллаһ танымаган кешегә кияүгә чыгарга да ярамый. Чөнки кайда гарантия? Бүген ул сине яхшы мөнәсәбәт әйтәгән начар. Аллаһтан курыккан кеше мөнәсәбәте начар булса да, ул барыбер рамкаларны саклаячак. Шуңа күрә без һәрвакыт балаларыбызга аңлатырга тиеш. Иң беренче мәхәббәт ул бүген бар иртәгә юк, Аллаһның кулында. Аллаһ Тәгалә мәңгелек. Аның куйган рамкалары, алар мәңгелек. Шуңа күрә без балаларыбызга эзләгәндә тормыш иптәше, аларга киңәш биргәндә игътибар итәргә иң беренче диненә. Диндә бар икән, ул инде хәйр була. Диндә булмый икән, бу никахны үткәрергә дә ярамый, утырда уйларга да ярамый. Әгәр дә инде яшәү дәврендә тормыш иптәше диннән чыга икән, әлбәттә икенче иптәшне Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин. Андый никах дөрес түгел. Әгәр дә тормыш иптәше намаз укымый, ләкин әйтәгән сиңа укысаң ярый, мин дә кашанда укыймын, укый башлармын. Бу кеше диндә Аллаһтан курка, ләкин гөнаһлы кеше. Аның белән торырга була. Ләкин әгәр дә кеше тыя икән, намаз укырга, намаз укырга кирәк түгел икән, умрага турга кирәк түгел, Аллаһ кушканнарны әмерләренә каршы сөйли икән, инкар итә икән,
Bugün de dinsiz kişi almadan dinli kişi tura almıyor. Hem bu işler için Allah'ın kitabında vadiden ayetler var. Korkmaz için Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve men yettekillâhu yec'al lehu mehraca. Allah Teala Tavlak Surası'nın ikinci ayetinde kimden kim Allah'tan korkar, Allah'tan ve Allah Teala amadan şerri yoldan yasar diyor. Buna göre bu şartlarda korku gerektiği Allah Teala tapşırıp, Allah Teala tevakkal kılıp ikinci ayetler zekat verir. Ama de bu menetiyenin vazifası başımına devamlı, bizim bağlarına o imanlı yer yafatını tavaf eden nasılına. Kamin de Allah Teala çıkışıga Müslüman gayresi, onlar indi üzerine birgen, yer bilen, hatun bilen razı bulup yaşırga teştiler. Eğer de yer eyteyken benim hatunum en yaxşı hatun, elhamdülillah, bana en yaxşı hatun birdi. Allah Teala kulunda, ulanın hatunun yaşayacak, en yaxşı hatun etip anı için. Eğer de hatun eyteyken benim yerim, elhamdülillah, en yaxşı yer, bigirek yaxşı, bigirek bulduklu. Dıştan qaraganda andi olmasa, lakin Allah Teala onun yerin yaşayacak, şunu deyip, en yaxşı yer edip. Hem şükür kılanlar için Allah Teala'lara yürüyecek. Çünkü o indi İbrahim Surası'nda inşaatdakiler, kimde kim Allah Teala şükürlü, Allah Teala'ya artırıp verir. Degen, bu Allah Teala'nın bizge indi olda etkeni. Şuna göre biz şunday ravuşta yaşasak, dinge doğru getirip gayelerini kılsak, hem indi balalarımızda da dürüst ravuşta olmasak, dini gayeler, İslam dininde gayeler olmayınca tüp momentlerin, tüp negizlerini anlatsak, onlarga da ürkem turmuşqa biz ulaşamız, bizde uzun saatlar Allah'ın da karşısında jeyra uzunlarımız ulaşamız. Allah Teala nasip etsin. Kimnin gayreler var, kadrin bilir. Hatunlarımızın imanlı hatun en yaxşı bulat Allah'tan. Şunu onların kadrini bilip yaşarga Allah nasip etsin. Kimlerden hali gayreleri yok, Allah Teala imanlı ürkem hatun bilen şaşırgan nasip etsin. Hemen de turmuşlarımızın Allah'ta kuşlarına Türkiye'de yaşar. Allah'ta karşısına bu günlerce sağlar cebasır Allah'ta nasip etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim.